Pokoknya dipas-pasno. Nggih. Layanan ngantar kursi roda ke pelantingannya Pak Iqbal di Prambatan Kidul. Langkahmu terasa meski tak terdengar. Tak perlu kau ucapkan janji yang tinggi. Tunjukkan lewat karya. Ini adalah contoh yang baik. Berbunyi. Mas, namanya sinten? Slamet Abdul Jalil. Niki griyane Prambatan Kidul nggih. Nggih. Kejutan akan lebih indah. Nggih, Bu niki wonten opanane ngeten mangke dilapi ngangge gumbal anyep. Nggih. Raih mimpimu dalam sunyi. Ini harus naik, dicoba, didorong keluar. Jalan-jalan. Oke. Coba Mas, tangan kanan kiri ini digerak nih. Kaget. Satu, yang kiri. Oh, oke, berarti iso kanggo ngobahno kursi roda nggih. Bukan sekadar kata berproseslah. Nah, sik pelan-pelan nggih. Pelan-pelan Mas. Nah, sip pelan-pelan. Nah, sip. Sik hati-hati, soalnya sikile kok nyekrek. Lagi tremor. Dijarke riyen. Jarke riyen. Nah, mengko heeh, tremor sik hati-hati. Jenengan seret bokonge Bu munggah. Sikile lah niku. Hati. Mas, jenengan meneng mawon ben diobake adike nggih. Nah, sip. Kok nak sikile jenengan lecet. Niku napa kesarek niku? Kurang munggah sithik, munggahno sithik, Bu. Bokonge. Dekne pengen munggahno dhewe. Sik, nah iku. Bu iku nak sakit to, Bu, nggon pancatan sikile. Nak ana gumbal kok gumbal. Soale piye? Lincip. Nah. Oke, coba didorong. Wah, Dek. Nggih. Ayo. Dorong dhewe. Dua kudune bareng, kiri kanan bareng. Sik pelan-pelan. Alon-alon nggih. Namanya sinten, Mas? Mas Slamet Nur Ain. Oh, Mas Slamet Abdul Jalil. Guys, seneng no iki dulur lanang. Boloku lho sikilku ngene. Ayo. Keren.